Kwaku Buahe, Deputy Communications Officer ma NDC. Ene keke fon kwa. Kwame Bafueje, Abronye DC so ha. First Vice Chair, Bron for NPP. Enche Benjamin Kwaku Ochiranka beba be join here. Ya fo ya je gwadada, entimema omo akwaba. Why? Makancha mo mesemo amo send sa we no munyai. Why? Nyana ase mu jubilate over for e dodo. Minya ya kra nipa be 50 aden. Oili tankwan we nyana asem. What is your problem? Don't send some to me again. Yes, I will nyasem. Remember Jafo akwaba na yensha ase. Braku. Kofi. Machi. Yeah, no, na ho ye de. Nyame da so hia me ahoden wo ho pa. Kofi oboboden. Medasi. Oh, yeah, nyame ka ho. On council. Money tau pa. Medasi pi. Brakwam. Nana. Boko de. Nyankopon de che na nso e. Boko uko me kwa ni. Oh, okay. Me fi ha me kwa ni. Odinam kwanso straight. Na chena so me ko dim. Oh, okay, we go break. Mentim ma se me ko weekends ya. Men ko break. Uni sa kuntanum de. Ho na e dwent. Hey. Tam. Openiji o. Kwa Malawi. Mane nyina ni ebe winti na. Kwa mi jiweni a. But so kwa mi wiki ko ye. On kakanga kra. Nyankopon aboy ho ba. No problem at all. That's it. Yen sha se na afi yen hwe yen issues. The first issue I hwe empa eni ayaresabia no manfo ewu. Anopa ye ne maame ba ko nso de nkomosa wono nso awo aka no na wote ho na moje tu no. Yese mpani ho yentumi enyew na wahwe ne ba ya sisi wanama na nani so kra biri no en enra akokra wadi 70 years. Speaker se be ya ye ma ne criminal act. Yema emra emu eden pa enkonfam obi a oya sabia na obeten se obi beba na obeka se da bi ko na wammo nipa ne kwan bi aso no se nipa ne firi mu a asotwe mu eden yemfa ema na se nipa ne mfiri mu kra na ye prove a yentwe waso kwa me menhya se on this issue no me da se bibire ma me fa kwanya we na menchia watiefo ba bia wafidi no ekoduru bia ba se dem ma won we na oye lita mu issue no wanwuram. Oh, sir. What's a man for the send? Man for send this. Oh, almost send it like a private issue. Over 2 party, Anna. Debbie. No better. Almost say a one in a year jay. Oh, how are the news? I do that to Mobiaco for the news. Oh, jay to Mobico for away news. I do that to Bawako. Me kra me the first person I made the application but be a do system didn't know here. And to oguni na me am the application because I know ye abronya my ready. No say. Where I the guy the answer fe na bi ba Ghana ye be say where news. O jan na me the application akwa abronya maba. Ba bia ba do nya system didn't know here. Yes, I will touch the nyina no. Anya me touch it. Obin ka se puduo nchi o. Say what is a benase. Obin ka se puduo nchi. Na mo machine a ye bedi ju. We dey omo we dey judge ye be ko nchen dey na ye ntem. No answer application. Quantity application and you was come here what just as you command man. I love you letter. Oh my God, why I hear with you. I love you letter. Come back. I to trim and cut more person letters now near to the mommy. Wait, I'm so I'm from MP. Any day, Mammy Penny. Says I'm from MP. Did you any day? Where MP? Mammy Penny. I know number for us. Also, me come MP no. Mother, I love you letter. I know that propose to the most good name to you think Crema, a man of war class or Martin, every week, Monday to Friday, no be answer Canadian. I know Mukosia, Baffle letter about no way, so Uncle Sia can't. I want to watch them.
Baby akire na connection ni nyina yere adwiragu anya dene yeah me issue no so se court no kra me ko boni ti do ma de no magu ni ntem oh there be ade akoduru court den kese anya yie o ananim za who say koduru court ya mama some time with the we say ebeboa ma bi o betumi aduru court wa zaman san ate no de anya yie obi anko obi anko mba ya obonti da be anya yie aduru court no de anya yie bi senka ne nko ye de a se bi ate anya yie ba bi aduru ya power is no credit court stamp is so bibia was letter ba ya file sa ya file from high court ayehu owo na nwotwe obepi so ntina obedura na menso 8 days in best na menso me love letter Kofi this development empa enya sabia hodo sabia Kofi ne ejikan yemfa akwanya na abusuafo a o ma hwere o mo de sie opanyi Anthony Opoku Achampo yema abusuafo ne nyina yakọ me giri yese o man Ghana yetim na nipa bebere afasa entity ye no mu atete no mu na o ma hwere o mo nkwa se doctor ni enhwe obi ana nurse ni enhwe obi no aso man no mo man fa ne se a national issue any political color so nim sa de any political color e ban sen na kolebu e wo 2000 bears wey a simple year krom ha Ghana Health Service e betima audit say obi a ayarefo omko ho no mo teki omo records meboa yeah correct nti e no kra say nanu kwasie da no kolebu omo se mpa ni wo 2000 bears na e wo honom no enipa ni nyina na enipa ayarefo 2000 e wo ho ana mumfa records no mara because a hospital for no ma said this obi obeba ho bia na yarefo obi obeba munya no records no enti way this shouldn't be a problem say yentimi hu ni ahead atena se ayedai adi bone asembi won se akiri binum adwena mo de ba ye betima boa akira adwene no mafa na no kwase yeda no nipa dodo sen ene na ewo honom ewo kolebu honom mo ma hu records no na menyi ni se won be ba be ka kire se nipa 2000 yare gu kolebu won kasa won mo gua doctor fo ne nurse fo abe won kasa no ma brenyame ne edikane na so mo se best so niwa free won ntimi kan kire se free 209 ebesi eneda dua me no kasa hospital no enya best egu honom Kofi ne yakoso no say a time na omode panyini koye no niam mienu na doctor fo no dwene wanyini we de wo hwe na nim kura papa akokora munya no maningu watra nyankopon emfi a wahye no eno ye one factor because according to ombusa ni age ombusa age munya no maningu 72 dia se wanyini bada bia Kosan won ye foforo obeye ade asomman no eno ye one wanyini mu maningu number 2 media manikum mentimi nsore nkonko ye adwuma esi da bia satan we na waba ne de doctor da nurse me say I am telling you say a nurse for so de emako wo ha egina ho emu 20 ena adwuma na ye friend say oh yes a nurse ni no emu 20 na ye ebi ma fa adwuma ne say akatua ne hia omo na momnya nipa nkwa ene ntete ya ye de amom so omo mra na omo I'm telling you the nurses are so bad than the doctors nanka kroman yetina ba akọ hospital onwo da ba ya na all come na nurse ni boha no waboha jantiantiamu no hwehwe na sum esi ewo kroma to the sense hospitals akasia mako enso ewo kroma yase mpani ho enti mpacho e fam wana ya totas
ona ho my oxygen a chese nipa da fama ya hwe na enya yie Ghana ha Jim FM dia na kire say obi da fama ya hwe na ya ma no first aid ya the oxygen sini so a enya yie ade ntia nti eyo obi adwuma wanye na ye power chese me say eya timodene ani munya no wanyini yamani ngu etimi tu obi a unim babi akwa akodo ene kroma yetie ye hwe nipa nim ne ya hwe no na so ti anya yie mimi say ya yenim mi kwaku bo ahya yenim ni na nam yade etimi ba yade aba enkra nse ya betena kroma ya woniama bi wo kroma akofi institutions bi wo kroma ehwo asemba ne ye ka eni kwanse politics bam tonim sare ebini ya pomuden ebini ye nwoma sua because obia ba politician bia ba be ko school and who politician no so no wo ko school ana meboa enti ho asem ba ne ye ka eni political color na hospital senso won kan krom ha ukoyi folder ya jusika ukwa ko twascan ya jusika and they are telling us say we bed ni ho coffee bed wo ho eno so ya say bed na ya ba hihye keke nurse ni doctor ni ene o security fo ombe yi bed no ade atwema se ho manipa da sani adaso no eno so ye nani ha bara Bible so me ni na katua maaya na no abebo ko jan se abantua ne ka ne yanya politician ma ma kwotena radio se tua mo kai bara dwuma na wo ya wo demand pay a wo che kokko no wonye ho adwuma I'm free radio station bi na obisa Rich Hospital ya mfa bed ngundan me ka kire nipa ne se sa agreement na woto a wo ye eno NDCC wi o manfa ayi best ya munam se so what na me frɛ no ka kye ntidi sa agreement no ukọ ba bia nkoka biem o manfa bed ama the hospital even so mo nye ye kura na titi region kura na obi kwa a doctor fo ni wo ye da from ye hwe ma enye yie ye tie nipa ne ne nti oba ya enye yie ana na hospital sensun wo kroma ye see manyampa ama nipa anaso empa ni wode a doctor nya adwuma doctor ti kroma nurse ni ti kroma say me hospital na me wo no empa ni won ti me nya adwuma but doctor ni empa ni won so di aduro so mo dia ombe yi aduro ma mo jigu o ana me boa aduro ne yemfafo na esese de ma om sa wo se empa ni ho hospital sia mo wo kroma mo se empa ni won ti mo nya adwuma no esese aye nhema mo se empa ni wa nya aduro because ayarfo na ji aduro na chese nuro na mo je no mo je ton na mo yi amadra stuff wo no matter because I was in Panua Munya Juma. And don't forget the medical medical store na see your home report whereby. I do not go hospital now, Dr. Foy, and then net for ya the amadra store will chronoma de Husikadi. Any report to them. It's in Panua de Bamudia Dro. Would you draw the ram punching and cocoa? Woman, I will chrome her. Wama say emra kofi yanya na say criminal criminal negligence of duty omramudara negligence of duty of care waduma and yes say ye wanye wona buy your contract say ye we na mentwaka ana wanye ana wahwehwe ha ma obi awuo e wo mramudara wanye waduma ye criminal code negligence. With negligence, so somebody therefore an offense under the laws in this country. Criminal code 1960 at 29. Jim FM. With negligence,
cause somebody deaf wa it's an offense omo meka nkyere me a lawyer fo akesefo no nyina be okroma emfra Adom FM nka say abonya odi tro say wo negligence cause obi deaf wa any offense under the criminal code. That means I am saying it to you today. Our Adom FM here, and you are up to 10 o'clock. I think about 9:30. A lawyer need be frank as I brought your boy. Say me negligence. I cause somebody deaf wa and your offense under the criminal code. A lawyer need be frank challenge me. I will fear. Now so we are monfan to Adom FM ha. Say me say. Obi negligence cause somebody deaf wa offense under the criminal code nanu so obi challenge me enhwe enti obi negligence na cause somebody deaf enti mra no wo hodada tie enya hanko a adan so sinsini bi wo betimi yakuntan wanya say ya me mau say me nyese mau ayen krofo so bana wo mo de te institutions mu I say ye flat ye punish ye implemented the laws in this country now what wo be kan na serve as a warning to others say obi ye say nu say na ye den eto no ye nyina ye hu. All right. So, but let me read this statement. May I say this issue here can but this statement, and I'm saying Bronya can Kakrentino. Lawyer Tony Litter at Trekrata Ediaba, in fact, a press statement. Then some more can say, on one Casaswehu, as some more the court said, and in social media, ne said your man for a cano. Or say, on Casa Sembia, Sa court, Nemum, the Osen said, Nema. Ene ono ankasa ene oba one no saa semia ba omodi akokoto no obesrese we should give them some privacy a painful stage. Agree with you. A painful stage in their life and into no o mbesre say this issue no that privacy na entumi emwa eyame kofi eyame yakakra yes okay Mr. Tonolita ne yere baby omufre ene baby a o ma ba mama ni fia o mo misate mama we bibi sei ekoso ewo mawari ye bebo mpa ye se nyame na entonsu nwa akomaso na eto ntwa ate unso da so kan se me de nyana meware no kofi asemwesi na ochu ye wie ne de eyasem a enwanwa yie na ehu na se enipa da se nipa betumi ahwe enipa nim obi oyare no wu na obetumi agye ne nkwa na wo hwe nanim aka kire ne se menye wo nkwa ko ofi se sabe adwonbone no utrim na nyame sumu no utrim a na se bi wo yewudini ana be sa de mawe because it difficult sabi mpo sa wokona amroba mpo ya boni tuo da hokora na sabi wo mu impo a ahokeka se nyamesum wo mu ahokeka be pagya sa amroba ne na ko hospital kora no kofi na nya de ketwa anka mpese obi asabi wabo bra na wo yare wonimu yare kora sabi ye papa no wonimu de ha no na ye de na ba yare sa na waso e oath hypocritical oath say obi protect lives and property obi protect lives omo de na lives on human lives na ye di nipa na brewo na wo si nipa no untumi hwe no enam se bed ni ho enti se sa doctor no ne papa anasa ne yere anasa ne ba anasa ne busuani ne ba ya enti nka obehwe serious ama newu. Very tactical question. Mame enchia doctor bi Dr. Palu ona na chi with the care officer of Compano teaching hospital. No fa yare na mde ne koye emergency. O ha na me friend no and wo buy no te kwaku. Me nko me office. Ne office ya nkasa. And we treat what ne to na office no ba akwachi mu ta bed to ato. No what ne to bed so when office yo. No anymore. Tell me original youth organizer. Nti eyewu ntia. Okay, ba ebia. Papa no say the training the buy esitie no obinum yes ade ebi but in your case you know mane a bit way kakra satam no onye chief executive officer o no onye chief executive obi na introduce me ma na keke ana me friend no satam no me ye chief executive officer o
but I'm a youth organizer. And I'm a friend, no, and we'll buy and what's it, young fan and call. Jim FM. No friend, me dinner ho, no, didn't you much sharing in sa. What did a rule ram or fat? A share no more tray me a quiet lab one sana. What then they call down one my doctor, and yes, I be no, yes, get to me a title. Doctors be bri, yes, how? Yeah. Oh, yeah. Say, Yamisun, oh, more. I'm saying no crack out into them to man be with the kettle of it all a Confanochi teaching hospital. But doctors need be, any nurses need be coffee. Obecas for me a 10 God. Yen come on, Massimo. Obecona or bar no nursing, you know, or the Naya to Nani Fun Kutano. The way I obesia Cassach the one. One share coffee would see about them. Doctors and also, especially an agronomist, I don't know, Obecon what to mupun, nurses, and doctors. No, to mupun to show one and the guests aiding come. Could be told me. That's my polyclinic. I'm not Joe, my accident. Any basis man's a crowd before him here. Not on here. So, yeah. Near the Marco Hospital, and now for the family, my cat say, near the Marco Hospital. We drew our nurse in the NSA. The obed dressy cronin who into a month, me men quad ye. Wow. Me how many children? Me how many children? I'm supposed to say in 2 years a day. And what say, Anna said, that will win with your canon. Tell them my be wo. And what 10 men in win me. No dimly call. Cobo doctor nipun, na doctor no switch a demo. One to the mupno. No cobo doctor nipun, na doctor ni bien or call. No catching the same say no ni me. Co catching a doctor and dimly cabin or be so be moon what they may call an office. Wow. And son or be that nurse and now I can't now to no. Saben when you accident. Men say mo to me. Wow. Mo to me. Me think my report on anka but the doctor na so ya de. Afi nurse no patch out. Actually, this is a cruelty and Subanya wo mo to me o mani nyina mo ja wo ndi pade ma be teka mu. No catch me some nko. Na de obe dress kro ni ho. Anadwo be 10:30. Na doctor na so ato no mu punu mo hye ho. To bi na ko bo punu no obieye and o catch them say em say man na wo gina ha no. Mso ni me. Na doctor ni pie no be fa me. No de me ko no ko pa ma che ho. No be order nurse no. Ma nurse fo mi no be ka no. This is Sanon hwem. Inti senka sebi me nyo obi a. yeah. And obi ni me a. Because accident a bit me have say internal coffee the way it's a minister of health or the nurse form na the supervisor you know to be adwuma because the rate at which nurses and doctors ni kum confon enya de ketwa o no na ba ne say yen timi your license yes ye see yen on report enye hwe okonu wawu sabi nkron ketwa no ne yi kra enketwa de kofi okonu wawu obekonu ada kwechedem no wawu yente ase or your favor eno so ne etua woka say nipa na wa pra na wa ba no ne tax ya jeje ana wo ye di etua woka no wa praba se behwe no a wo se wonhwe no na me ka say enipa sebe nyamesum woni mu bia no o me hebu say it is time say sankofo ne no but o check here o call amanani a doctor for a nurse for you omo kwa sorry said you kwa sorry you yes but chale the kind of behavior na ade no attitude now yedi ti adwuma mu no time nyamesum ni yemu yemu nipa de ye pe ana ye ifisa ban adwuma but so called private hospitals na kofi anadwusum obua dear a one on move from ward to ward and adwene nyina no supervise say mo ye de mo ye adwuma but administrator na all hospital no but aso no anadwene kra no a obekọ rounds akọhwe say doctors na ye adwuma nurses na ye adwuma na ono wada wan na esi nanan a obehye say adwuma no because our doctor no wagya to so obekọ night doctor nurse no wagya to so the night na abede obekọ night no ko wie na de akia anopa no nkọ adwuma biemu wo dia ne night no na de nedu anadwo no a eto gina wo na so na wo ye adwuma no akwache dem no ato mupuno na nurse ne so to wo doctor aka kire ne say obi be me frɛ me
Tan omo yo. Enti sa nurse for no to slow doctors no. E me frɛ me meda. To betuma kwatena kwa more than 3-4 hours. Na wuwa na wote ho. Enti it is time say Minister of Health. Odine nan be si form. Na obe sanction sankofo ya sebi. Omo kum nkofo anyhow no. Kofi ye ka kire woni pa ewu daily. E fa sa ne ma we ho a. Enya de keto a. Yesi yentumi mpaniche. Wan de ka kire yentumi mpaniche. Bibia ni ha. Yentumi nya dai. Empaniche. Na even omampani kro tia kunya to kra sebi. So ye bone kra na. Se mra wo ho. Ye fa so de ye dai. E paniche no ana meboa. Sure. Enti why say ye ordinary people yes why you bone nti yes wo de wadwuma no ye ntache. Na wakum nipa anyhow. Ni ye jaw. Nipa na wakunu num de oba beye. Na nse ye ne ya ne yese oxygen si obi so. Na nurse ni akwa ase doctor ni wakwa akoyi afri de so. Na kwala na wu. Ya. Enti tabia na temani nipa mu. Nipa ni tema akora wo mamu ha. Nse say na wo man na ekodi ate kofi bibie no eye be yo. It is time say you be change your attitude. Ne hu so man na ye nyina ye dia. Kofi man na nipa ba akofo dia wo. E ye nyina ye dia. Minum yenu. Ye dia. Tie ye ni yie. No man ni tumpon a. Enchirima e be ba benya so mfa so. Ba se se be ni biara. Enchirima no so ba. O so ba be ni biara o. Mfa so bia ma so. Me da CP change your attitude. Na ye mba o man ni animu kan. No man ni di animu kan akofi. Bigi di se Ghana be fa ne tuma pefra me nyine ho atoy. Reorientation de ye hia bi pa o man no. Edu ba bi a wo suban ni bi ni ade a odwen ho a wonte ase. Odwen ho a. Wo ba kwa me say edu telenovela time no kra de time. O de odu ho ya hwe. Next just one tinanim or TV. Joy FM ya brother fe baso ya wada 28th June ekopim 1st July Wakra International Conference Center be say ya brebi na bra be hwebi na aware time so na aso watumi anya futuo na niema opese oton so no watumi atobi ewo ho obese unya enquiry bi opese odo niema ba ho ne ade betumi afre 0246 477783 na waba sanso ena Asempa FM Father's Day baso fanfare stronko ewo kokomremle ye Joy FM building ni car park free awia dumienu kopem enwumre we beba so kwesi da 17th June ya entibomodin na brebi free 12 awia no a eko AB Crensel Shakers Bani ajonto 4p eba abetojom ama ajanom ani age momra ma enyefe na ya mothers ne de no mo ma ne ye fedodo ti ajanom oba de obesha ye blue enne blue bia ye blue sa Asempa FM na afi organize program ne multimedia team ni nyina yeta wo mo achia ye hwe ama atumi akoso sonko enti ya na wababi sanso na World Cup no wonim se enne ya na ye hye ase na commentary ene honsem nyina no multimedia ewo rights no Joy FM Adom FM Asempa FM ewo nkran na afi Insha FM ne Love FM and so ewo Kumase yen ye wo rights no the whole Ghana enti ye ma commentary amomamfo atumi atibi ye mpese ene radio station bia benya kasakasa enti ye di kan ye boards adawri a chebe bosomini opese ofa commentary ni bi ana won so hwe TV so na run commentary ni bia bomodin ane bra be hu yen na ye ne eni enkomo right na ne boyden pa ti ufa ne kwasa hwa multimedia lawyer for no omudi omobufu gu so waso be hye why ena mo nso a it says Zeno radio any radio wukwa ma no ne say call to listen offer number we betumi atie ye ne obi anko sa partnership no enti mo amoye sa de no so no mo hwe na munyai yenwura ya next issue kwasi nyantachi issue GFA e dissolve Nra Echo Court 10 days football activities nyina no yen hoto ene matters APP was asemimu eno mesha se e de afri kwakubu ahen so ansa na makokwa me bafo AJ eso kwaku kwasi nyantachi issue still edaso enemo nemom Benjamin no chankra na ese okan ho bade wanya ne ka wanya fault kakra eninti wentumi ama medru ha wakwan so bra benje chiawo nse utie waka no nkafra card yesa card yesa anete du ba bia na agene ho kakra Kofi eja before some ba ho no na me dia de sre kakra so beto abanyanim say your hospitals bebre o ho a abanya watwamu e de nsa keka ye ebi o ha ye wie ebi o ho nso a ye nwie de ye wie no
Kofi bebre ommeki omwa na akade a esese ye de kohyem na yetumi wie ne de nurse for ne doctors kugu ho no yemfo mu kugu ho na entumi nso emwa existing ones na wo ho a yese bed ni ho nti ye de ye pam nkofo mu wuo no ebesra ban legon de no nso yese about 400 best mwa ne no nso akwansidie bia no a esi ano kwan bia no a yentumi mie no Kofi yentumi mie ne ntam na eno nso emwa ema nkofo ho nyedai haye ti megidie so man ye nyina na ye kyekere better say ababi eye bibi duru ba bia nso ba obeto aso because kan ye de ahyemu nti emia masika na nyedai enye kwa na yentumi okwa chante regency a ye obe 7 egu ho a ye wie kura akate de nurses ne doctors be dai ebeko nti ebesre enkra hanso me ye short bi ha bon ha fon so kura de bebre ewo ho nti ye ka we nso no ne ye ka bi a kira ban se onfa eniema ngu akwam na onhye mukena na emeka ho na ye nyina ye ho nton na oso ni Betty say anopa ye nkoma ye di amanera ho wose Kofi na kwasem ni me third born e ka ketwa bi nka mehwe no imagine say me de mani ache mu e Ridge Hospital na me amahu sa abofra iti eba me friend nurse onfi mi ankasa na me nante say ya call labor ward ho abra abofra eti aba bete ho ti anopa ye mo ka nurses ni be negligence no ama mera ho Betty kafra ene e ka no eno nkyere se ye bu a nurse fo nyina abam ebi ya ade pa ebi wo ho outmu se wo ya ade ebi kura de wo mo ankasa sika kura tonro ema patients ni bi enti no no nkyere se ye bu ni nyina kyere se mo adwuma mo ye no enye nemum bone no ewom no adamu na be frafra mu ni yetutu enu afiri mu anopai Baku chase Kofi megidie se GF de ye kase ye kansem no ye beka amade ache ohwe the way Ghana local football esia kofom under this executives and as a GF executives omo ho ya for the past 8 years nia Kofi na ehu hia se baby bia fa ho because GF no ohwe ministers ya abaho ayeyi wo mo nam sa me ayisa kaba egu GF ho a okona wo ya kwa na ayu ye beyi wadi sesi a from president Kufuor peso ebe pem enei ministers yenyi ye kura bro be 15 okoho 1 year 2 years ni apam because so wodo ebi kura 6 months wodo ano ye dey ekwa wodo ha ekwa masem de himpo ne discussion ne ba yiwa malamisa o kan se ba ko bi minister ba ko bi no okumase onu ye yi na di ya kura ma wo twa kwamu maka akobo no ma ne wi president Kufuor peso that was 2007 Koku was say Koku was safu ye yi na di okoka nsam ne bi sa ye yi na di ya am wo twa kwamu ka akobo no ma ne wi enti eho no de eho chi na wan hwe ya enkofo a wo madi wo mani wo ho no enye ndi packet 20 me we ya di wo mo ne de ekitu abi o konkofo ma say wo mo life politically e wo saji efi ho no enya de ketwa ye nka wo masem enti se ne ye si ye gu no na ya tefofra Kofi me de am for it because she me kotoko me has me has ni pa okay has ne kotoko bobola abranya so has has pa okay ba na me kokuma san hom bele mu ho Kofi fence kotoko ne has bobola ya so la pass to kroko me kata me be ne me fa bi betnan e wo yi mamprobi na ye so la pass so no di nka akọ stadium kohweba ono ye kotoko ni na me hat ni okohweba oba na oba be fam ye konyina ne ye wo sere me ne ye ko ye be free stadium ne ya hye kotoko ne mani age na masere no aba we ni di so ne nipa ekogu stadium ho no sika na footballers ni ai team ni nya no na nya de ketwa first so ye kotoko na has kura player na se ukone na mo cash nom na kuma so ne na masafo a yesi players no mo best ka no enkofo de che wo mu ani so ya ade a enei kwasinya ntachi mu agu sa traditional teams no amo wo mu afa wo mu individual no mo gu GF no o ma biebie wo mu teams ano ma to referee so ba 1-2 years no abeje league na nkanya nwanwa Kofi eti hey efiri tete bei
ansa na wo betumi agi league waba mu pa betumi agi league first ya betumi agi league ebinsi da wo betwa kotoko ne hase ho first team bia obebe bia no obepe players ya okokope kotoko na has players ya se wo ma bobo la ago ne de wo ma mo team papa bia pese wo kotoko ne hase ansa na yetumi ato kwasinya ntachi ne nkofo aba be gu kotoko ne has ana omo apesi kam omo individuals no omo ho no ana omo bia omo individual teams omo ba no matoto referees no within 1 year 2 years no age league kwasinya ntachi team ba premier no within 1 year no age league ni team no players no kwase so omo free e kwa be no fa to age league kwasinya ntachi team aba premier no atumi right age league e bia ti da it is time say ye begu sa na ma we nyina na start no foforo na atumi abode ye local team no first na coast upon school na nkwala omkuto mu boot no mokwa akobọ ball eno class ay exercise mpo nkwala ye atumi graduating kakran na ni beba na ho so no obo under 17 no obo under 2 this question take atumi agu under 17 and under 20 ni nyina because we scan wo blast tank one na ni wo no sponsors akete no no den 5% atoso Unu sa 5% bi no. What say omo front man no asa ati company. No the 5% atoso. Say 5% no eye wo agent sika. Company no so ya ne dia. Na nsenya de ye osan ye isa ekwawe. Isa good for men's good yeah. So what say 5% be your agent dia. Agent no so no the sign letter no. E no ade company. Na akwaje 10 million say 10 million as 20 million US dollars. Na wo 5% to mu. Unu miska keto. Kofi eba okrom ho a. E change okrom ho nyina. So nin pa ba ko waje edi. Na football no essay. Nti medie ye mane nso ho a. Omo ho bon mu nyina no. Esem na ne no mu die. Hwese yakọ use me team has. Ni bribe obi abra has ye ni mu ho hwe na enkofo oka me mesre has mpanimfo se ye de letter bad ye se ye se sa de na omo ye yemfo aso ye ni mu ho hwe de but se bi emre bi wo ho a abro nyo na ayelo emre bi ho betu de omo akokoto yemfa sa nkofo ne kokoto anas ana obetuma si yes yensi no se wono wo use has din wo use has ne yi din no de akwa ye bibita eno so no so ho nipa obetuma si no ya anas because ye manager nim ho ye manager nim ho we players nim ho we anas na impersonation ni bi no so we no panas asamunti na referee ni dey do it you know referee ni do it you know ana se una manu ansemo enti megidi yese ehun hia na ye hwehwem no so me mfa ye ni enko ehonko a obi a yabo ni din wo mu bia no kotinya ntachi ye hwehwem o mampani na nkasa so sem na bi wo ho ne be hwehwem afa ne ho a esi etum hwehwem fa no because yabo ni din Twati ase ne vice president so yabo ni din wo emre bi wo ho na esi hwehwem esi hwehwem ye nya ne trata ene na kwasi de ehon chawpa ba ye no de bi da chawpa de sensi hwe o de chawpa ba se a chawpa de sensi hwe ofi anya nwanwa se yetumi akukuru $60,000 de amount se fako ne de skakese ne beba enti anya nwanwa te skakese ne bi kuru tumi ba ya na se ntumi aba kofi wona se hwe o ko tenye ide to bi be kukuru $60,000 about 4 billion amount se we de skakese bi benti din kaje we ko na fe de skakese ne ntumi ama kofi be nwanwa o ese woni nyina hwehwem ne yehu no ibe na tape no bibi to aso o yes enti mumia nya ne trasa ni nya ne ento wasa abronyo do wose ade na ayi anase ye no ne nya adwene enti anase krado e criminal ye nchini ntum but ye de na wono anka so criminal ofa criminal anka to me no nam no we YouTube ayi dadum TV no manka criminal anka ho me ko kana obi ave enti omo mo hwe eti adom so anfa criminal na anka ho okay Lawrence asem okay o se andisi fo ne ntro ebi no ye o kan say o se na say no ye bedroom so o se na say how there Asa ino ye no e bogos o ne nya agere o wati o menkofo bebre life asai enti ba ye de anase adwuma no ya che e o mu se enema ma akomienu miense bo ho a na nke betumi atreten no de ba de abasisi ya na de etese hwehwem na ba bia no kure de bia no ye fa no kure nto o mampani ne bebu abono a o mu mo no se nyo mampani ne bebu abono nto a na ba bia be fa bia no ye nyina ye ne ho nto ye enti maame ayi Yakufu a ode asem ne ko ya se ye dissolve GF a ye yi Abedi Pele ene menua
unconfirmed. Those names na no kra okay san mate say say no kra omo nso betumi ayede but yenhwe mu ye ne yenhwe obi anso adwumachi ye na yempepre ye ho na nkofa sa wonso emre ye pese ye football no ekonanim kwambafo madase kwaku asem obisai ita so o kan one me ya adwene ho na memo na te ase so one me ya adwene na edikan obi di video aba wahu 65,000 wo meboa ye de ama nti o de kase ne ba ya de na ni video no sa wo susu se wom na o de aba de a ada na video no o ma ye hu sa wo na akwahye ebo se giwe we de ye asase na meboa enti kase na ba wo fi se akoba bia wadi o awo no politically wo pesa kire se e ba ye na o de ko ya ni nyina ye anas na ese so yi kire Ghana fo nya wo kwakubo na abaka se because of say yabo mampanyini dini ntino se so de bae ne yahu na de bae na Ghana fo hu de anke se anas na amfa ma enti mo na anas nko solve sa problem ndisi fo because man say na mo kai de mo wo problem a enya na nado so na mo de kwasa chenchira na nado agisika o anase vice president agisika na nado so video no mo yiye no ba bia ni a opa anas ya chew say me power chew ya bobi dini nti yi free video no ma Ghana fo ntie na do nte se former president John Mahama opa anasi a chew parliament de no wanya nkire Ghana fo because nkotodwa former president John Mahama di gu fam now esu ni subrewa amatiamidu na ka enyame ni suo ena jeme na mama mu ogu wo yi mi ministers wom parliament undercover na besin ne mentan anas na mom masama me kan say eye de ne parliament de no ukoyi kire John Mahama ne John Mahama power chew ma uka hye na besi ne Ghana fo banhu no parliament ntwetwemu no because of say ne John Mahama ministers ne ba yemma ni bia de bribe de atare na twima na frigu enti na wanyie na na eno so ye corrupt so ukwa ya de abekire man mu no nyina ma ya giwadie na nipa ba ko pe power chew wa magana fo hu ministers ya badge bribe under John Mahama ema mrase bedwam twetwemu besi nne wa kanche ema mufie ha na kwasi prat be kaaye 16 September 2015 o say I saw the man editing the parliament undercover video and I asked him fie ha adum dwaso na kwasi prat betena ha kaaye also who say anas edit parliament undercover no and obi say bema ada na wo yi bia free mu o say jai parliament de na ehu me yi pia John Mahama aban begu enya fia na kwasi prat beka o kan say o yi pia aban bi begu na why not the kwakire no the difference between Mama na read don the Bible mpacho matami du twere e ka say John Mahama twere ense bia matami do beka na o me ya no oh yes wa hwade atua brabo asu abun kotodwa su na ucha sa brantie na ai omo to fie ai $3 million ya na no Rollins kan ho asem wo mu nyina wo video no mo and this ni akura ketwa te se wo kwaku boy mo lose power no wagina ne na so to fie $1.5 million mienu na Rollins kan ho asem obi ato dancer Jerika na no wante no akura ketwa wa no wampam atofie mienu ana ya kro no wa se NDC fo ba Rollins kan wa modin o me kai so o ma me se ni be wo video na tio be wo video no mo o se little rat NDC wa mo bia di little NDC boy no wa modin ba do ka say NDC wa se Rollins asema se o se wo mo ntro e bia na ye president ko enti no nanado wagina ne naso atima kasa nasi ko yi kire Ghana fo no obi ahwe John Mahama dia atima nyina ne naso ankase parliament dia ko judges dia na minister bi wo ayi dia no anya nkire no wajase oyiye e kire na ma babin so abeka se yampa John Mahama babin kan wo ba bia John Mahama twe that babin as a majority leader ehwe bi wan kan wo ba bia babin kan wo ba bia sa wo hwe Ghana football ho sense ba bra sure muntari ekwa Brazil ye ko Brazil na sure muntari ko kan ho asem dwirima na ekoso kuba na evisa free yankra no enisika sure muntari ko to twade a moti committee
ama ko Sule Muntari na ma Ghana yeti sikadi e kwa so Brazil me bo na kofi committee ni baaye ebe ye ntwetwemu wie ya na former president John Dramani Mahama didi Sule Muntari atem white paper say Sule Muntari Onyasa colleges no wa cancel no eni obaby a report ni kofi me kan report white paper ni eni baby June 2015 white paper report on the commission of inquiry into matters relating to the participation of the Blaster team in the World Cup tournament in Brazil 2014 page 17 tienie omokafa white paper signed by John Dramani Mahama and Ekitamie 1st day of June 2015 John Dramani Mahama president of the Republic of Ghana tienie of Okafa Sule Muntari hu I say the commission recommend 3 conditions basis as for Sule Muntari re-invitation to the national team. Natie omokafa president Kasano or say refer to a psychologist for counseling or undergo anger therapy. Hey, why? Sule Muntari enko anger therapy. No besana bama. Obesa bagana blood no kro kan yenti o John Mahama insulted ne koko enye didi atam ne koko e bia insulted santi ha ndisi for sora wo mo say president Nanado na damfo no kwasi nyantachi enu ntina eye nokore tie white paper page 16 paragraph 3(9) the government does not government does not accept the commission recommendation to officially write to FIFA on the conduct of Kwesi Nyantakyi, GFA president, on his willingness to account for the state funds monies of $577,500. Commission recommended say, woman claim from FIFA, na Kwesi Nyantakyi emebu ho akonta. Enam say Kwesi Nyantakyi bebu akonta kire John Mahama okukuwa munti. John Mahama say FIFA eba mu de onti ase. What FIFA enini santi ha Abranya aya so high grade family move maintain and I do well it's beat Killer Bewula show and you know more da do I tell you when I go with a tin car some about the mono when I go with a king car me here I la so the pressure mawa I am mama down one no the pressure mawa I am mama down la so I'm in tin and I do what can you find yeah wo bi to sudo you know and tell it and run na ye wa woda Emmanuel Kase Brai ma boko de wo dance man happy belated birthday and confirm fa chemi and ramen to me and we show and also a happy birthday to you Uncle Ato bra to boko de se mo ko chele wo Sajuna na akwa safari na enfampa akwa anyway me chia mo nyina me pa chawa no pay fatu timu se obeto shares ni BMTN shares na me kan wansem get some right to be watching anti for Toby Sisia, between his mobile money. Now they are tall shares. And as a MTN, Bia moves who logo no crowd, call MTN everywhere you go. GCB Bank, your bank for life. Rosika Kotoa, why? Cindy Rise, and more air there. I now call lunch. I will say open Cindy Rice. High grade for be out there, Papa. Maintenance. Oh no, just say correct. So the your love for mutu rice water correct. Cowbell Vitarich. Anomalia in your new Russian man no.
Cowbell Vita Rich. Ebi na nom anope. When you go with that, And Progress Savings and Loans. some about the mono. Brani amwa na untumi ntumpon kwa wanim. Yeah. Progress Savings and Loans. The pressure mawa. Ya bat na sie na yenda yeso ne se niema beko yie ama o. I am a down. Ohima wo ye je fie da ye ba ohima ebie ohima wo ye je ice bar no. What can you? Ewo na baby ade ko ye ko dash enough can share ya enough industrial area here share ya. Ohima in case you are eating it is good. But the baba old Malcolm hono anchen hono a unse ko dash o just enchen ho abehu no. Friday anwumre yen hia wo ho ohima wo ye je ice bar. Ye ko ne yakwa chili brutal. In fact we the member. So look at my face just hear my name. Work and happiness adwumani anije ene ye dey trial so. And a sewing machine day. And I tell for me chiamo. And a weed your garden day. Obi na ye chia fukusu. Why na dwen say won no. Kone kodo. And a weed your garden day. Me dey the coffee adroma wanwani. Kwajo Fojo Listowell and executive producer Bibia Nabua for ne Kofi Hassan and Afi Felix DJ Awana Iowa 05 together I need someone to pay Tata Banafo one and one him debut only one neighbor when Upeso Vejik fans or Jason Debbie not at all. And you do see